Da li birate klasičnu ili sistemsku gradnju? Na našem području dileme gotovo da i nema. Klasična gradnja je tradicionalno prisutna, uobičajena i malo ko se dvoumi kada je ona u pitanju. Ipak, novi materijali, zanimljivi projekti te jednostavna i brza gradnja bez napora s majstorima daje i veliku prednost montažnim kućama. Donosimo vam mnogo zanimljivih činjenica i prednosti gradnje montažnih kuća u odnosu na klasičnu gradnju, stoga ostanite s nama do kraja ovog videa. Osim ekološki prihvatljivih i biološki zdravih materijala, odlikuju ih i dobre toplinske karakteristike, ušteda energije, otpornost na potres, brzina gradnje, gradnja tijekom cijele godine, industrijski kontrolirani uvjeti. Montažne kuće se mogu nakon gradnje dograđivati, proširivati i nadograditi. Sve što klijent poželi. Dobro bi bilo predvidjeti nadogradnju kako kasnija investicija ne bi poskupila gradnju. Ako su sve pripreme kvalitetno obavljene, montažne kuće mogu se konstruktivno postaviti u jednom danu, a između 20 do 25 dana treba definiranja radova i početka uređenja interijera, podova, sanitarija i ostalog. Drvo je protupožarno gotovo najbolji građevinski materijal. Iako zapaljivo, ono u gornjem sloju stvara zaštitni pougljeni sloj koji slabo provodi toplinu, pa tako u slučaju požara drvo samo sebe štiti. Kamena vuna i gipsane vlaknaste ploče kao materijali su negorivi. Zanimljiv je podatak da je u Japanu sve više montažnih kuća sa drvenom nosivom konstrukcijom. Testovi i iskustva iz Japana i SAD-a pokazali su da drvene konstrukcije mogu podnijeti katastrofalne potrese uz minimalna oštećenja. Isti testovi su sprovedeni i na klasičan oblik gradnje kuće i posljedice su bile katastrofalne. Ukoliko želite da vam predstavimo cijeli video procesa izgradnje montažne kuće, lajkujte ovaj video i pišite nam u komentare. Ne zaboravite pogledati i ostale video zapise na našem kanalu.